omo brebia o susemu no oka Gyimiifo fe me udi machi ubewu udi machi a ubewu se odu ani simi so a obre tie bi accident yare ni eduro oh you better come, you be surprised obede kwasia Sarkodie wa motrum kankan ho se do semina na ntwie Gyimi no ka kwadile teacher Abosom through page no so kwasia fa page ni promote onyum na Gyimi no kwasia nipa na di bonyani sofo na akwakodi na sore manyina tutu ni sofo na sema bane ye ka na odi Gyimi e support sofo na den wa Gyimi sa kwasia wodi bone na support Gyimi Mema wa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushe. So when your first time abomodia subscribe me notification ne so send your video bia ye di too more sharp. Also sabe kan wenye bia hwe. Uhwe via comment fa ho. Kire wadwen efa video no ho. Like na share video no mo bia so enye bi hwe me dase bebre. Abusua Twene Jonas na busua wasinde se chese wasinde se chese waso Sarkodie mu a busua de odi ye Sarkodie no enya de ketu akra Twene Jonas se won tiase se Sarkodie wa posti Sofo Kyiri Abosom o se die nti na wa posti kwasia we se busuafo sa no kan no o se die nti na wa posti Sofo Kyiri Abosom osofo a oye Ashawo ni ti se ya kyerese woni ne yire enya asem a obia aso na no egu sofo yi so na wo sore ya wo Sarkodie a waji din wo man mu wo akoposti sa sofo Ashawo ni we no se wo busa se Sarkodie o support Sofo Kyiri Abosom na aseden a otimi ye den ekoposti no na post na abusua Sarkodie ekoposti ye no ensemu a Sofo Kyiri Abosom eka ye no enie oso obe strike emra esem no monitor nipa bebre na so monitor mu nyina ewia odom beko nyame enase na emreti a wo mu no wahwe de nyame beden ebeye no say tusi wusu a wabusuafo ede wo bebre no na so mo de wo bre no a wo beba betua consultation fee na no akire no wo sa de 100 million ayeden atai akire say bam si ho na abuhu chimie abusua ensemu a Sofo Kyiri Abosom eka ye no no abusuafo Twene Jonas se won tiase se Sarkodie etumi akoposti Sofo Kyiri Abosom sa video no ye no watumi akoposti ni no obusa se Sarkodie se no oye blogger na aseden wagya music no blogger na aseden chese sofo a wakobo Ashawo wafa ne yire achi akobo Ashawo sei na wotumi ye den posti no te abusua mumienhwe Sofo Kyiri Abosom ni video no nsem we free onu ankasa ano ye den eba ye no mumienhwe ni ewia ni akohwe Twene Jonas nso nsem okafa Sarkodie ho abusua mumienhwe de ohun ye ina no oka me ti se bo me wo yam hwe nye sana metie abodda manyame ba sembe yi nipa mafi osei mu mama wiase bo enti wiase bibia emetan wo de opa kame ho asem fra no pakopa nyubre me mfa ho miracle no ebeba nyame de me beye esan se enu ti no de me ba asasi so what you say me nya ware ti no de me ba yo ma me nwere me ho chieke se otrase now do any di mechi a oboka gukwa esan se mi wie mi kode nyakromon na masori na djuma bonkrofo sutin pae ade e chia na pa omo beba na nyame afa so maboa won ne yakoyanim
na mo simu tifie na mo nase mvutru ah e kom de demo bo fe nkofo bi atiti social media nzifuru ebeke obi gina store bi emu enema miensa omo obra bia o susemu no oka Gyimiifo fe me udi machi ubewu udi machi a ubewu se odu ani simi so a obre tie bi accident yare ni eduro oh you better come you be surprised office obi are dey listen so mo de mon koso na monye we should be I won't talk monyum nam de mama no yesu mpo abona se ni so for na be me de eni para se ni etise me bi firi no a metie kurase ne nyame e ma beduru ase od me gini papa yo pe bi obi anka yo ho twemo na me strike ebre semu me monitor nkofo bebre me monitor mu nyina mu siwi a me de akwa awrade anim na fe ya hwede nyame betuma ye obritie mu na se etisi uso a ya do bebre me oba utua consultation we are not compare 100 million saka ho na fe no who say yes say we are seeing transfer emfani agro enkola ngiti bi de omo church mu Gyimi obede kwasia Sarkodie wa motrum kankan ho se do semina na ntwie Gyimi no ka kwadile teacher Abosom through page no so kwasia fa page ni promote onwum na Gyimi no kwasia nipa na di bonyani sofo na akwakodi na sore manyina tutu ni sofo na sema bane ye ka na odi Gyimi support sofo na den wa Gyimi sa kwasia wodi bone na support Gyimi apia frani duku otu o say my dearest Twene Jonas the almighty thank you I appreciate you man you are the best. It's not a joke anymore. Kwasia ukurom a school for P5, P2, P3. Omo nyina gu classroom baako. And a teacher for chira ma de ebom. Sarkodie Nnantwie tie dia meka no ha aboa ba wakotwa abet postu o page da. Kyiri Abosom a wo postu no yenya odan aboa ba de na hunya nsamfa nya nwom papa na wo promote nwom no o page. Wo ye blogger. Uni chasre what everyone minute be aban ba sinso na mu. Wo tie akurase o tie hin o you don't gotta worry about anything. O hia ka baase ba o hwene ano ebesifa ofia anim o romanica nyanse ye adwuma na mu afuro mu Gyimi ko a akofo ade Gyimi na akoye campaign ma no aboa ba o man ni nyina asai watimi abo awura se o nana mebeye nana to asoma o ema o mikurom kwan nyina tutu enti akofo ado mikurom kwan ni ma postu on page o se wako postu Kyiri Abosom uni twasere wate Sarkodie kafa Gyimi ko delete everyone minute be aban ba sinam Metwa no mo from so I would do kabana rodi or say yo business minded warm up. Yes, thank you. Business na masa I be pay scale America ya mediagra is not a joke anymore. We be binina ti America na hia wa we kwasia. We be binina ti America na utina o magana ni nya skeja wa we kwasia. I'm sorry it is what it is because omuni system bi a Ghana obi tuwa wanda wa yemanu common $5 kura a joke. Na ti America na common wanda wa oji $30 oji $50 na a day obenya $500 now so better than here of course Nnantwie mpreko egu ukrom o maami akura ase mpreko no mu nyansa cheo it is what it is intifa Gyimi sore kopa adwuma ye Nnantwie no menka de ono oni papa no be boni o enti se ultimate na America emani hiawa no menka nyambe tia ka be kobron sam jam wa Gyimi dodo e wo so ultimate sore koya adwuma na adani skani na Ghana mpanimfo ni wabusuanfo hu say yes wa be dru system na ma system na fa woro my everyone minute be aban the system is working 24/7 life is good in heaven on earth. Of course let me read my subscribers. Akua Frani Duko to say is he supporting the devil pastor? I don't believe what Gyimi this is Sarkodie minim de tie what Gyimi say this one hu nipa boni ni akofo ado chimpanzee ai Ghana bosomi Ghana this way or the Gyimi di na chisa Ghana this way where the other Ghana be where the other we see apatro to an otum no di eche na to aso na ha na odi Gyimi sa na akofo ado be wie Ghana no na Kyiri Abosom onu tutu ni sofo wadi asore manyina din medifo nyina
na nasema ba na ye social media kura ni mu huro na ono ko post ba bia Kyiri Abosom ti se omo kana asem nyina no obedome omo nyina no na obede no ade ne platform promote se Kyiri Abosom no me media for ne bloggers ni nyina se omo kana asem se odi bone kwasia se anya ayi Ghana for no ena asofofo na hunahuna omo ena obi aka na no atum na ye gya emaya nse obi amekasa enka asori bi abegu Ghana ho ye asofofo na hunahuna omo okwa Yesu bedome okwa nyame betia okwa omadi omo nyina ahia asori mani nyina from A to Z sofu bia ni Ghana ho abi mesi omo nya easy money nti bone akese nyina omo na edie kwakuo Obiansia Nyansa, Jonas, good afternoon, bro. Hope all is well. I can't send stars nowadays, but I guess they will allow me. More fire, good work, bro. Thank you, Jonas. Edwin, Koyajo title. Edwin, just us in Brana Jonas, you mean just us in Tina and say, why, guy Avano. That Jonas, bet me a just us, Jonas, Paligo, that bet me a 50,000 stars. Shut high. God damn, no boo stand up, no. No, man, we're gonna be alright. We got it. It's not a joke anymore. It's not. I will do not already kaba. I say it's not a joke anymore. It's not. That means just say, bro. But the title is mine. All right. And yeah, chill to me. 10,000 stars because Jonas to me 10,000 one time. Anyway, Brandon, I say, how are you? How do I send the stars, Charlie? Oko page in the swa obe who give stars now what me as give you stars in be monche Brandon on sun 5,000 stars and rest is here. Oh my god e kwai na fe no hu and today part also tie dia meche no na o twi bia odi birthday Gyimiifo no kwasi anya nkwan we me na my kram osika chem ya munya Gyimiifo no me $28 million Rolls Royce no ebetimi asesa jewa gona wasane line nyina fa obogari no so asoso kwakuo bro ho ase yo eya sema krani ene da bedru ubenya quarter of Elon Musk nkwasiafo ani omuna mantem ha ana bigate mu unya quarter of omukwansie kura omo no unya quarter ene wanhwe a minim yebele obi ama me abatu amuati anu Gyimiifo ni doso ye nya wonko anu anya kwansie asema krani a manhu amani o that's why Gyimiifo no why Terrace Kofi or say Broski is Terrace no now. Oh okay, thank you, I see you. What can you do? Yes, ayesa na mu hura hiafo no yankwan wenyeska de akura ni that's right. Unkwan wenyeska asem yememeti asei ma kire $200 million on my account. Etime wa ofi egu Ghana nyina sese radio ne Anchiria FM station nyina asoso me kura ma bele me ho ase asem manie ade na wujimi se obese ana ade bi wo too much of everything is bad. Ya bo abasesu aton kraman cha nyaska why ya ade but enfa Gyimiifo mata every 1 minute bi ya ban ba se na mu enfa Gyimiifo mata ho why mesrel na what be a birthday so yenim senka afi mu ni nyina na yedi birthday unya di ba kwa agye sha afi na hia yes despite kwaku despite nya nko anu anya sika bre ho ase wate why yenum nye osika chen yake anu atum yeti heaven and from my papa na fire ho akuasi tuma ya ba no dan ye wo ho ehun mfuturo bi ani ho despite uko krom wiamu ase a ukrom ahimfie no mfuturo no achenyi kala oti sa afuo wem na da bia o mra ho ase yeti heavy o bibini Gyimiifo na bo ne akofa cement kwanum aye no fresh mesi obra ho ase kwaku nyasa odi Gyimiifo sa abaye na ho ya hin Akia Frani do go to say bad road in Ghana with all those cars. I wonder itself. And that same shishanimu that's my Timon minim selling car no Bugari no better gushi and shall say I don't know kind of the compass in kind to Kumasina 35 years but I go for the Kramine by who nyansan for Picas Crank also that who nyansan ko na I Ghana penny for my Gyimiifo no munsum ntie miye nkwasiafo ma kire mu se tobutu no monye na emwa bi tise despite mo Gyimiifo no cars ni duru ha monye sika abusa ene ensem no na Twene Jonas watu agu ho no no e bia fra befra
despite the birthday crowd dear no wama bi aka no Twene Jonas no abusuafo me say aha Skeleton Man TV so un subscribe a yɛdan subscribe na ha ɛna no ma pa no me dasi bebre